Claim and objection DC pen ke hang pona puthak katsa asong pen karbiang long ara tuma phan alam ke pali dunja phan chuning ri paglang swalong BJP Congress la pen ASDC asong along ki dwar ra tum epechal sialong kaching bedun child trafficking aputhak VDP yang bong cherok dok asiki kechipi Walk-in interview for LTM English School, Tengkera Langso, West Karbiang Long, 782485. Required assistant teacher, mathematics, general science teacher, 1 nurse. Qualification required, BSc or MSc. Salary negotiable. English teacher, 1 nurse. Qualification required, BA or MA in English major. Salary negotiable. Social science, geography teacher, 1 nurse. Qualification required, BA or MA in political science, history or geography. Salary negotiable. Assamese teacher, 1 nurse. Qualification required, graduate in Assamese with English speaking skills. Salary negotiable. Computer instructor, 1 nurse. Qualification required, graduate with diploma in PGDCA or BCA. Salary negotiable. For any queries, please contact 9678996101, 6001633183 or 9678828152. Karbiang long anta Abirta long pen ni sami juli bepi non-arjik tha Abirta ton pen. Karbiang Long Territorial Security Service Association lang phera ro tum pen claim and objection DC pen ke hang pon phutha ke dam tang there poni phai ke parni difu press club sa hemalong pherang kya mai kangni bangso pherang kya mai along deputy commissioner pen non ke wangji Karbiang Long Autonomous Council MSC kilik ke doje aphan non tribal mate inglong asoka leader tuma phan amen kang than ponje aphan claim dam bomlo la swalong madne rachare asong la pen hamphang asong atuma phan claim and objection ki pidunji aphan chuning ripon padolo la swatengsi katsa asong atum tami lamthi pidunlo stame alang litum claim and objection pidunra jongsi komane jongsi nalitum karbiara ratum ani ngeching samse doko komane jongsi e pilo pokhaya phanching hon karbiang long phanching hon polodang te nalitum kadok ka visitame nalitum la so putha ga ba nalitum lang chari dun po awareness cherok tok dudun po pusi nilituma hin ben banke katsa langkha constituency committee hin ben banke juning rilo Lason si Karbiang Long arara tum tami claim and objection ki pidunji aphan pinaban apor dolang lasi laso hut ke claim ke dam dunji aphan katsa songpen chuningri padopon lapu DC atum tami laso men kang thana hut lang chari pami nangji lapen ke do ana tuma phan tami long le pata doma avema lada ke do barim vekloma lapen command tu si Karbiang Long ke wangma lahai ke do an lang chari pami pensi amen ing thanangji pusi katsa lang pheraro maipu rovel teron pen pherang kya mailong ning jepon pen objection kipia teng pen hala Karbiang Long administrative atum pusi tame laswa teng pen si alang itum tame verified nangpo je whether that person is belonging to the Karbi Anglong or not alang itum Karbiang Long along belong vegloma alang itum komentu ani kampensi ke doma laso putak tame alang itum lang talit nang Ladakh ke do bari ma khai kali pin pen SGB along pen isi NOC en pon lok pen voter ID kasela ma phan pidun detiti lasi madu SGB le lapuson ke chokli malu ave pin pen NOC ki pidun pen voter ID kasela ma phan aja kong pidun det pute SGB abangsi adai dolo puta pherangkya mai long ning jipon thu an atum voter list kache thaba bangela lok sorgari gang bura along pen NOC en pon po alang litum amen bang chi thab detiti laso puthak bange kachini deng kidang sob langke alang litum komane asorgari gambura pusitame jongsi alang litum proper documents penjong proper documents ave pin penjongsi alang litum NOC esude polangke alang tumsi adai lo pusi nilitum banke kupon News report Karbiang Long Live ni phai ke parni anarlo por phai hinia por malom
Paklangso LP School ahem achataya long Congress ASDC laban BJP asong along ki doduna raratum amethang asong along penchi OC APHLC asong along kaching bedun APHLC Bokajan Elia Maipu Samson Teron pen kachapehem pupona mayalong aluhi sarpoman pen retired IAS Jai Kathar Chetongdon an parta Bapuram Terang Kursing Timong lapen penang an song along arpu kidodum Chetongdon Mayalong lakhain ko rahini Sarupathar constituency ang kangpen bang pharoke thom so se BJP ASDC lapen Congress asong penchi OC APHLC asong along chepa ogdon lo lapen kewangji MSC kiliga hut APHLC asong pen Bapuram Terang aphansi pathurdun po nasike ongdung a vote pira APHLC asong aphan pa haisi Sarupathar constituency ang kang apharman kapaching thura sai larnang po lapen ke kidu kela atum paprang dun po pusi lamjai pon lapen retired IAS Jai Kathar pen Karbiang long aron mate 6 sedul alam rong asara tumajakong alam lapen hemprek kang tim alam klar dak pen than pajir ponsi mai mesen pen pachun pon Bokajan LA pen nilitung kama tha Bokajan abanganat haji mahai hemake Bokajan pen la Deupani an parke nilitum hai edji pusi kama tha nilitum theklong lo ke pinidi na nilitum pu anyo munit ke ong di theklong lo ke la son thai selu la pu la Bokajan LA area an ke la son thai selu la pen nilitum claim chot ason te Deupani ta ke haji angring do ni tu mason kepine do dak tak ke hayang ring do lapen Bokajan ta ilitum aprang ben claim thek asonte halake chia to men than et asonte ilitum hai det dia porlo dak ta na ke chia to men ke than dia bang council lo claim ke det lo objection ki pidun dia to bang ta ong edet arko congress to man ta nang dun tu et lo la pu je pinike ade Sarupathar la dake ni tum Sarupathar ka che danun po lapen kasi dan dun jita nilitum la alangli Bapuram Terang ake hai phansi parjab dun det ta thek lo no mat ke nili parjab dun det lu puke puno dak lo athema election hala bang nang lele lang code of conduct nang lele ako pine case da dolang nitum kasi dan dun isia case dolang la posi pu det lo pinia mat ke sta lang li final ason lo Bokajan penanan Terang Karbiang long live Hamren police station ka parlo angkang VDP atumpen child trafficking a puthak cherok to ka siki kipipon Osomar hello pena barnia phan ning ka che thela pen ka chiki nangji alang litum pena joksi khai longri kaching thur setami claim monji ke thur mi a ove jongsi a or dur ka he no anparta ka he no munit arideng li ro pulote Osomar akai kana hok chot kalisi khai longri phanta the dung akisung doji Pirthe muni ratum kereng kisung pena jok me henunwa sai ke claim ponalong Osomara phan kapana hok pondo Osomar ke the ke ding kacharli nang ja porahut aron re pen jakong ke thea sai ke toy mate kang hoi pen kacharle hin kapate ku ason do an pen kape jok ji an parta Osomar kang hu kachene ka holo do an pen kape jok ji aphan pora kedam tan there pone phai kep ani Hamren police station asa hem arlo conference hall along atok anu along village defense party mate thi hek pen VDP claim bang thu bang trok kep sociatum chingrum si mai ingni ponlo Labang so mai kang ni along Karbiang Autonomous Council Border Development Board Chairman Richardson Hansepen mai kachapahem phu along VDP Kongchun bang Samson Ingti ahin pen mai ke phalam lapen aluhi kapachina sayang deng pachun pon Bang so mai kang ni along Karbiang Autonomous Council Board Chairman Barim Krishna Prasad Sharma Hamren Police Station OC Pintu Pathak VDP Amaipu Moniram Rongpia Tum Pen Chenglo Bang Trokep Sose VDP Atum Chingrum Si Child Trafficking Pen Kapejok Japan Chethan Chimon Padopon Labang so chiklo mate theripo chiklong bom rong to hanu along ta child trafficking a puthak cherok to asiki piponji pusi pherang kyang no pen pandapo আজিৰ মিটিংৰ বিষয় জানিবৰ কাৰণে কাৰ্বিআংলং লাইভ যিটো আমাৰ নিউজ লাইভ তেখেত সকলৰ মিডিয়া সকলক ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছো প্ৰথমতে মই মোৰ নাম প্ৰেম বৰাল আৰু আজি মিটিংত থানা আণ্ডাৰৰ ডিস্ট্ৰিক্ট কমিটি লগতে আমি জয়েন্ট এক্সটেন্ডেড দিছিনা এটা মিটিং পাতিছো যিটো মিটিংত আমাৰ ডিসিজন হৈছে চাইল্ড লেবাৰৰ পৰা আদি কৰি চাইল্ড শোষণ যিটো বাহিৰত সাপ্লাই যায়
ল'ৰা ছোৱালীবিলাক নজনা মানুহবিলাক আহি পেলাই ছাপ্লাই লয় এইবিলাকটো বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে আমি এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰামটো গাঁৱে ভূঞে ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ গাঁৱে ভূঞে পাতিম বুলি আজি ডিচিজন লোৱা হ'ল আৰু সকলো বিডিপিবিলাকক এলাৰ্ট কৰি দিয়া হ'ল যে আজিৰ পৰা সকলো গাঁৱতে নিজৰ নিজৰ এলেকাত গৈ পেলাই মিটিং কল কৰিখিনি সকলো ৰাইজক এলাৰ্ট কৰিখিনি এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰামটো পাতিবলৈ Om tu harus semua ada kerja atau bang. Araki Jepang yang depan, kaprek biha sampai bersai lah ni sampai nak itu klaim pun. Lalu putah pasti, lalu bima itu apa orang kami decep hak bini itu dah hamdan tanah VDP committee ahim pen cenglok rong VDP committee president secretary member sampai cenglok. Labang so putah, labang so bima kavidya jiman arong tingong sampai kajitan kajipari pen labang sore semua berjang sun sampai lalu antam kita melihat pen mitang arong lo mitang hawa mitang hemari lo misen masai klaim pen api putu man calon pen pemi tekji la pen lang itu makai lo ansasi ki misen tekji akarekta alam itu pemisen ji kan tu sini tu pini dah hamdan tanah Hamren pen Danieling hi Karbi Anglong Live. Korkanti constituency ke parlo Samilang Soalong soil conservation lapen handloom and textile sahem MLA Dorsing Rong Hangari Dengpen Kang Pupon lapen model Anganwadi center ki Kimpon Japhan Pok Edbe Samtaro lapen Inglong Saboralong Long e Kisompon Kedamtang Thereponi Pai Keb Arni Korkanti constituency ke parlo Samilang Soalong soil conservation sahem lapen handloom and textile ahem kimi ing Pupon lo Pinpur me Samilang Solong soil conservation asahem kiramtang pinangan ningkan aprang dolo bonta ahudisi asap so akasiksa ke doko ka joksi bangso asahem luring thepielong si pondetlo bonta non puthot em raju ti so hin pen bor I ponsi labangso sahem kimi pithusi sahem ingpu pilo laben bangso sahem penamatsi chokomaratum amin thang asai cheklem pangcheng ponlo Handloom and textile ahem setami korkan thiarat mate jasimet Samilang Soara aphan keban piapod Samilang Soara tumpen EM tiso aphan kachoro pajilpong Sonsi model Anganwadi center ahem pikim pipon ji aphan pura Pok Edbe Samtaro lapen Inglong Saboralong setami long I songponlo Bangso hud MLA Dorsing Ronghang EM Raju Tiso EM Roton Teron Korkanthi Mondol Maifu doloi ingtia tumpen danglok pinangan manpeng kidwa bang pubang pietung cetong don renti কন্টিনিউ হ'ব আমাৰ তাতো থাকিব সেইটোতো চেণ্টাৰ হ'ব আণ্ডাৰ সামিলাং ইনচুৰেঞ্চ আৰু এইটো হেৰি হ'ব পূৰ্ণ হেৰিমান আছে আমাৰতো মেইন ষ্টাফটো ডিভিজনতো আমাৰতো 90 জন 100 জন মান আছে ষ্টাফ ইয়াত 9-10 জন মান থাকে Dokmoka pen Samsung Inti Karbi Anglong Live Pini Abirta ke raponsi kang tonik long